mbanje kubasuhuza mwese abakunzi ba Izuba Radio by'umwihariko abakunzi ba Izuba Show Music. Nkuko musanzwe mumenyereye rero, uyu ni wa mwanya tugezemo wa Menya nibi. Kuri uyu munsi twabahitemo ibihugu 11 byabaye Indiri y'amarozi kurusha ibindi kwisi. Ni icyegeranyo mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Uwimana Saleh. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Mu gihe kwisi akomeje kugenda hiyongera ivuga butumwa ryiza, hari n'ibindi bihugu bikomeje kugenda bigaragaramo imbaraga z'imyuka mibi binagoranye kuzashiramo, dore ko bamwe babikomeyeho nk'umuco wabo gakondo. Nk'uko urutonde rwashyizwe hanze na Newlight, ibihugu bya Afrika nibyo bikunze gukomera ku muco gakondo wiganjemo gukorana n'imbaraga z'abakurambere nyuma y'aho abakoloni bananiriwe kurandura burundu. Turahera ku gihugu cya 11. Igihugu cya 11 ni Saudi Arabia. Iki gihugu kibarizwa muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, ni kimwe mu bihugu bigendera ku mahame ya Islam, ariko ntibikibuza kugira imbaraga z'amarozi. Nubwo leta yashyizeho itsinda rishinzwe kurwanya abagerageza gukorana n'imyuka mibi, ntibibuza abamaze kuba imbata zabyo gukomeza gukorana nazo. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Tanzania. Ni igihugu cy'abaturanyi gizwe n'abantu bafite imyemerere itandukanye, ariko abiganzamo bakunze kuvugwa nk'abazwi nk'abapfumu, aho bakunze gufata ibice by'imibiri y'abaturage bazwi nk'izina rya nyamweru bakajya kubikoresha mu mihamuro yabo gakondo. Ibi byagarutsweho kenshi na BBC, aho mu w'ibihumbi 2014 yigeze gutangaza ko mu gace ka Gasuma hari abapfumu babiri batawe muri yombi bazira umugore bari bakuyemo bimwe mu bice by'umubiri we. Igihugu kiza ku mwanya wa 9 ni igihugu cya Gambia. Iki gihugu cyagiye kenshi kigaragaramo abaturage bakorana n'imbaraga za sekibi, aho n'abayobozi abarimo Perezida Yahya Jammeh bavuzweho ko bakoresha imyuka mibi bakivugana abagerageza kumwitambikana ku butegetsi. Tugeze ku mwanya wa 8 aho tuhasanga igihugu cya Nepal. Nepal nk'igihugu kiherereye mu majyepfo ya Aziya, ni hamwe mu duce dukunze kugaragara umuco gakondo wibanda cyane cyane ku bupfumu n'ubukonikoni. Mu 2012 CNN yigeze gutangaza ko muri Nepal batwitse umugore ari muzima bamushinja gukorana n'imbaraga z'umwijima, aho ngo yateje umuntu indwara itunguranye yifashishije izo mbaraga. Turaza ku mwanya wa 7 aho umwanya wa 7 tuhasanga igihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde ni igihugu gikunze kubonekamo ingeri nyinshi z'imyizerere, ariko igahurizwa ku mana zitandukanye zishingiye kuri buri tsinda ry'abantu. Ibi bisanishwa n'imyuka mibi kuko ku bakristo namwe mu yandi madini yemera ko habaho imana rurema. Impamvu nyamukuru Ubuhinde bushyirwa mu bihugu bifite abaturage bakorana na sekibi nuko akenshi hakunze kugaragara abagore batamba ibitambo bitandukanye bakabimurikira imana zabo ngo zibakemurire ibibazo bafite. Amakuru yigeze gutangazwa na Daily Mail mu 2014 avuga ko muri icyo gihugu hari umusore wishwe n'umuturanyi we amutambaye igitambo ngo bifashe umugore we gutwita. Igihugu kiza ku mwanya wa 6 ni igihugu cya Guinea. Muri Guinea hakomeje kurangwa n'imvururu ziturutse ku myemerere, aho mu 2014 abagore 4 bafashwe batorotse ingo, aho bashinjwaga kohereza imitongero igahitana imbaga y'abaturage mu ntara ya Inga. Umwe mu bashinzwe kurwanya abapfumu yabashinje ko aribo bafite uruhare mu marozi yibasiye agace muri iyo ntara, maze umugore umwe bamutwika areba arakongoka. Tugeze ku mwanya wa 5 aho tuhasanga igihugu cya Uganda. Nacyo ni igihugu cy'igituranyi. Uganda nayo ikunze kuvugwamo ubwoko butandukanye burangwa n'imyemerere ya gipagani irimo ubupfumu. Abagore bakunze kunungwanungwaho imihamuro n'imitsindo ngo bigarurire imitima y'abagabo. Ikindi kandi gikunze kuvugwa nuko ngo hari amakuru yagiye amenyekana y'abantu bazura bapfuye bakoresheje imyuka mibi. Ku mwanya wa 4 turasangaho igihugu cya Colombia. Colombia usanzwe yarizwe kugira umwihariko wo kurangwamo n'ibiyobyabwenge byinshi, gusa nayo ngo yugarijwe n'imbaraga za sekibi, aho byagaragaye mu 2012 ubwo umugore yishwe umubiri ugatwikwa maze bakakoresha mu migenzo ya sekibi. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Ghana. Iki gihugu kibarizwa muri Afrika y'Uburengerazuba, kivuga gukoresha amarozi. Mu 2010 umukecuru w'imyaka 72 ngo yahanutse mu kirere bataza haturutse, bituma twikwa ari muzima bamushinja kuba ari umurozi. Ku mwanya wa 2 turasanga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ubusanzwe imenyerewe intambara z'imitwe irwanya leta no kubikungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko ngo ikirenzeho nuko n'amarozi yifashishwa mu ntambara ndetse bakanayasabagiza mu bana bato bakarara bashikagurika n'injoro baryamye. Ku isonga turahasanga igihugu cya Indonesia, ari nacyo kiza ku mwanya wa 1. Uwarihoze ari perezida wa Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono niwe muyobozi rukumbi wemeye mu ruhame ko yizerera mu myuka mibi, aho ngo ku buriri bwe harangwa n'igicu kibuditse kimufasha kuba yumva arinzwe ku buryo bukomeye. N'icyegeranyo mwari mwateguriwe nanjye Uwimana Saleh, mukomeze mugire ibihe byiza.